وبراسي كاربدستي فاشل وفاسق لەگەڵ ئەو چوارچینەی کە باسمان کرد هۆکاری سەرەکین بۆ نامۆبوونەوەی ئیسلام و مسلمانە. فەرمودەی ترا رسول الله صلى الله عليه وسلم فەرمێ سيليكم أمراء لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي کۆمەڵێک خەڵک ئەبنە کاربەدەستە نە بە قورئانەکەی من کە بۆم هاتووە هیدایەتە کارەکەن نە بە سنەتەکەی من فەرمودەکانم صلى الله عليه وسلم کار ناکەن. من دخل عليهم هەر کەسێ بچێتە لایەن فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. هەر کەسێ بچێتە لایەن ڕەواز بە درۆکانیان بە لە زوڵم و ستەمیان پشتگیریان بکە ئەفەرمێن من بەریم لێ ئەویش بەریە لەم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وافرمێ یعنی لە ئیسلامە نەماوە. ئەم کەسە کە قورئان و سنەتی ڕەت کردووەتەوە تۆ چۆن ئەچی بۆ لای ظوڵمەکەی و درۆکانی ڕەواج پێی لەو خراپتری فەرمێ نایەتە سەر حەوزەکەشم. لا بعكس شو فرمي ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. هل كسينتشت الآن ويدور بقريليا ودروكانيان رواش بينا الظلم كانشان فيش جيرينك أولا منا من يجلوانم ينا سر حوزكم ولا لا عمل ويبراسي كاربدستي قمرة ديسان هو كاربو غريب بنوي إسلام ومسلمان.